The cleaning asichinga niko bagutuka imiyumu cy'ubusungo nyanjwa hanini gitari ya maiso mbabwate bwo bukorere bwa pick up na bwo delivery asamange bakirisime ase namba 0742178765 Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi. Marago vengi ya umoncho mu rigereria tariki 15 ritukeriga rie sabato gose Jumamosi ere ya bene kigimana kwariganire asikionga chinsa ibre chabono maragova nchenkoro kwa Matilda Obaigwa. Karibu sana tunyare kubwaterana nako yarigereria aria avere kaokorekana usagendrete kurwasa mangana yoburai amangana asiasa nabo kurwa sensemo ya magendero karibu sana senchera ere ya bene kigima kiroturache kubwaterana nereke nyongeri korwa ase studio ya Kavire ase omutandao Facebook na bwegolio YouTube ekionga kikogochera emo ase emo chinsa ibiri chabono maragoba wetera Getembe TV. Na gochake kionga mwancho murigereria kurase bunge ya Kitutu Chache South ase woderi ya Bugusero nigobono mwanasiasa kurase bunge yo ase leta nere Kevin Arwasa rituko ria rero bono anyarire koraria senchera ya bene buna na chekwenekia onyarire gwikirania amagendero na kubwa muno kwenekia abomenye bechinsemo icho banyarire konyora obuya kurwa ase serikali oyo ori wetera se kiama kia UDA nigobono agendereire gusingirira eganga yae yo kuriga ekirogo kyo bunge ime ya Kitutu Chache South na chinga kiche waseritukoria rero nigobono abagaka kurwa sechi wodi sano ime ye bunge yo banyara gusangiririkana na bwigo kumubekira eguto hasabono banyare kumo sesenia buna achigo chaka gusachigo swasigetekyo ya siasa una umurikito anko Dipo na Sanya agotumanya Nerituko lyabana mugoko munene asoko barigania abamenyi bebunge ya Kitutu Chache South me county ya Kisii asomo yega bukubekirwe gutwa kwoyo yorene ganga yokuriyekero kyobujumbe bworogongo rwe Kevin Arwasa ingana yabaleta umuganda bw'abantu amo asoko gokera. Nataka kusema shukrani kwa watu wetu wa kutoka Kitutu Chache South. Siku ya leo mmenifanyia heshima kubwa sana. Kwa hivyo nataka kusema asante na shukrani. Mwenyezi Mungu aendelee kuwalinda, kuwaongoza hata katika hii safari ambayo nimeanza ya kutafuta uongozi. Asomo goko munene niga bamenyi abaiga gati y'abawakilishi kurwa sechi wodi sano imeye bunge yo bamo koboko asibali ira yo guchikumu bwatesia iliyoko mokora kobo murai asobo chori borebosyo nje na abantu banyakoye barito bonzi ko bakolingisiri kikore cyaba gusero cyonzi mutangania tabe also have parliament. Nabo kusero tumakwaro babu kugeka nomo tumakwaro kugeka nomo gangi okoro kugeka mobero rosa uya kusero ya tieko tu aterete ko lukalenga tik
arwasari ariko gitutu sentero abantu baro nabo banganya betwodi ekinde isato kitigalete obiti inye bono igo ariko gitutu tuancheranire gitutu sentero nga Ogokwana chinga kekyo omuske arwasa nigo aenekia okugania kwaye kuguchikokorera abamenyi bebunge yuo emiremo asaba aenekeria kumwegena. Mimi strategy yangu ya kazi kwenda mbele ni kushift constituency yetu kutoka mahali iliyopo isonge mbele. Yaani maana ya shift ni tuangalie mambo ya security, tuangalie mambo ya health, tuangalie mambo ya education, tuangalie mambo ya food security na mwisho tuangalie mambo ya transport ambayo ni infrastructure. And I ask you believe in me and trust me with your votes. Komentana ywe nigo aboria abamenyi bebunge ywe waka siasa yomurembe. Ni umoja, upendo na amani. Kwa hivyo kitu la muhimu sana tukuwe na upendo kama jamii, tukuwe na umoja kama jamii, na tukuwe na amani miongoni mwetu. Engana omweri oye boigo atebanire biya abamenyi bebunge yuo konyora magenderero kubatikana nigo bale abakichikura na nigo bagwakane bango. Wananchi wanalipa kodi. Na hii kodi ambayo wanalipa inafaa wafanyie kazi. Kwa hivyo kitu ya maana ni wapate ambao wafanyikazi ambao wanaelewa mambo ya utumizi wa kodi vizuri, wana umaarufu wa kuangalia maslahi yao na wana maono na wana nguvu na nia ya kusaidia wananchi. Hiyo tu. Kurega se wodi ya Bogusero ebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii ila nikonkoro kwa Dipon Asanya. Ukwira wikase kaunti ya Nyamira museneta we kaunti yo muskie ereko kongo mugeni nigobono ase ritukeriga nyarire kugikeria egati ya barai abo babere bagutumeka eri wikirania chiburaburu nabo iko usangerekanio kusalia emesangerekano ya barai bande kaukwana na kumuregera ngana yeri tukoregoro ase anyara kwerabuna nigo erumbe ya Dr. Fred Okengo Matiang'i yanyarete kumunyakiwa nabo iko gwakwa magena ase chinsemo cha Bomet nigo atebre nerebu ya abakenya na kubomono mugusi kwane kebuna abarai bonsi banyare kwegwa obosibole ugusange birengerero byabo na abakenya ase chinsinyo chionsi museneta mugeni nigaya kwa naega kirarenge gusanga nabo bwatani kurwa ase chikanisa auche ya Adventista kurwa ase bunge ya Burabu me county ya Nyamira. Oyo minto Dr. Fred Okengo Matiang'i kirare gweta Bomet yakorari chikura cyo president yakurire twogoseri uko na ino monyorete nga ntuna barai twabataiti nga ntundo bwatisegi nonde bwensi ekara serikali ya UDA yatoma abantu gocha Nyamira batanga ngocha bale women empowerment mwaronjo ndo kwogerero sokoro tunaneri kindian abagusito esi twatanga toka abantu babwato morebe lakini ebintu twaroche igoro Bomet Moske Fred Matiang'i ali nakuru twaroche kigali cyagashagwa kigo itwa magena bantu batatagetia kwanire musongerano okisiasa ekinege ndongo basaba n'abakristo mwokore ebintu bibere one musabere abaraya bari seitani batagete kutobaga bunense namba ibere musabere ense etwara abaraya ba kwanekene nyoko tabanga tutageti siasa ebwata giseyi na yore president n'aba waziri bao kora yendokelia ukoralia aliense ya Kenya etaje gutwara umuchafuko koligi chikura talisei nyeto asokirio mwana itoko Dr. Fred Okengo Matiang'i koligi chikura tigari Bomet ari Naroku ari noe Sugoi na Ruto nera twara morebe bwogocha na koligi seita na tora twale Kenya egoteba nga 20p yotore brother and sister une bukwe bataba ndona anye Fred Okengo chikura chibo president momanya ngabaka Nairobi ochikora nangaki amatoke agotomwa Nairobi aria poko montato oko igonko basaba kumoko boka monkolere mapema yandere ngana irire ntangane Nairobi njonya kolenda siku wenda na bere wa mitoa motango le mapema bono mogo chiaka chebere batia igonje mogo ngolera mapema iga njendire Nairobi ari mondo le TV ngoko ngomugeni mara ari bomas ichukura chiko baru ndendete na njimba tigere ichiana monde ndere korunka teko babiego Mwancho murigereria anase ngane yo nigo togoswaseri bori rito marogoba ya bono
aye na inche no mugusi kurinda bange bakonya kubura buna umugusi gusegesa kukyo mugusi kenyare gochamwo aseri boririte maragoba ya bono ningo obwenerete kubeka umugusi amo una egisaku itoke koro murai tori murai ekerengereri kyao kire kinyara gusanga gutaiga ase studio gutira se namba yaito ye studio ningo obwenerete kubeka umugusi amo ningo obwenete kwene kebuna igesa kukyo mugusi kiabere amo korwase amangana yabarai nabantu bande bonsi bari bako bwaterani wa ase ukukwanera omugusi ningo obwenete kobega mugusi amo inyorenga paka chisokoro nchirararo naboigo abagaka korwase rugongoro gusigo sebumanyikana tebuna Council of Elders kutoka bari aroro sanga ekerengereri kyao asinchira ere eya bene otigana nayo yoro munyakirogo bwekiama gya Jubilee nende mubunge omukoro West Mugirango Muske Vincent Kemosi nigobono anyare gwesokia na kubolia abasae kwesokia na bwo kwenyorera chisemi chebirengo biri biganiri ase amatuka yaiga batari gukwa omoyo kakwana chinga kyari kubekirwa egutwa karaso muchiyo Nairobi Muske Kemosi bwo igonyiganyare kubora buna abasae banyare gwetuma nonyemere mote yo imeyensi ya Kenya banyare gukora ebibarwa ebikebike bunenchiremo yokugendera kwenyorera ebitoki ekiro obaganyerete gose bagenderete gutwara gosemeria okonyora emirimo wensi nabe myaka arabe nabagosoma igontegete gosegeta abana bake bari chiskuru bono iga bakoromukia na bari bakorete chiskuru ngakiende batagete komenta masomo ntagete ko batebi ngabono inje ninje umufano muya wata mutwe gachimotwe erindegere menta masomo tanya ko babogotu na ndi masomo tanya ko babusa muntu ko yabwate na bokonyoranga watumikire bokonye community na bokonye gesa kuguchimotwe kiagera buno kero gukora masomo bunayo muntu ngoso kore ko bwate ogosemeria gete andake buna baso kirega na boranyore chigasi nchigo chigosoka chiabwango eche serikali gosase bararikwe igontegete ko baboria ebichane ebiebike banyare korengereria kuikarakaria inchirende onye babwate bari gibesa inke bansire byasara bari baranyare gukora bintu binde komenta masomo bamenta masomo lakirende ntegete ko baboria nabo gose ko basikanga barigereria ase chigasi gwago chiko tangaswa ba apply lakini ase serikali emumaete egasi yemo yatebete yari gocha gukora no kwa ibichana chigasi eyinja teranyarikana paka gwikara bono iga omwakonde ntwe chigete ngatogocha gosoe serikali egente getanga ntokora no ko make sure nga chigasi chiatokira abana bakore gose kobeka environment yengiya chigasi chitoka abantu bakore neyigera nyarekane ekaro turanyare ko ikenga kiyeyo ameshare iriye kona chwa abantu to reduce taxes abantu batware chibesa abanse byasara barika abantu bande lakini etara ikenga kiye ni matubugima gwika bogendere igona ataka guchika na gosegete bijane bibyasoka rituko rya rero banyare kwekarakaria bari bakonyora besa inke capital banse gukora ibyasara bike erindegere batire banyare wekonya kiuchumi obo mubwo mugusina kigento kiri kiamana bono iga twaikire stage ere nkonsana buno mugusi ase turigereri nebisa kubinde ngakitogo kwechoka gego iko mwakonde lazima twechoke na intwe tuwenere buno mugusi itore choke na ndi turasi kunebisa kubinde ekero bagote konywa ngumugusi bwebekira mo chikura chonsi ipi oiro mwana obo iga abantu baminto tikatutiga mangana yebitina tikatutiga mangana amange tubwate bunegesa kwa tikaturabeka namo asenga kieye ekiagera twanyorire egento gigutuchigete kwebeka amo negente kigetuchigete kwebeka amo no korigereri ngakitokobeko gutigana nayo mwancho murigerere na korwase serikali enene umukonyi bumurai bense Muske Kidire Kindiki nigubono anyare kumochia chinkwana chintindi echichabere chikorwase omo Sikerigathi Gachagua murai kiama kiregia DCP anamuno higoro yokubakana ensemo ya Mount Kenya na Muske Kidire Kindiki kaukona korwase kaunti ya Embu chinga kiasanga na bagaka korwase Rugongoro na boigo wasaligiri amaseseni asoko nikibuna onyare kubwaterana no murai wensi ya Kenya elio koira obuyaso Rugongoro nigubono atebire gusamubulire Musikerigathi Gachagua anyare ko muamaskani kubwa mono ase atebire buna nigabiriga kumworokia obuchai ase siasa yae ya matuko abwangoiga Jori cheke Jori nekorie. Mnajua ya kwamba sehemu hii tulipewa nafasi
ya makamu wa rais ama naibu wa rais. Ndugu yangu Rigathi akapewa hiyo nafasi kwa miaka miwili. Katika siku ambazo alikuwa ofisini, hakuna mmoja wetu alidhubutu kumtusi ama kumuita jina, kwa sababu alikuwa kiongozi wetu kutoka sehemu hii katika afisi kuu kama naibu rais wa nchi. Mimi mwenyewe siku hiyo nilikuwa waziri wa usalama wa taifa. Katika hiyo miaka miwili, hakuna siku hata moja mimi nimemdharau, kudunisha ama kumtukana ndugu yangu Rigathi Gachagua siku ile alikuwa na nafasi ya kuwa naibu wa rais. Hayo madharau uko nayo Rigathi, I promise you utapata aibu. Hauwezi. Kwanza kabisa wewe umesema ya kwamba nisikuite ndugu yako. And I want to tell you this, Mr. Rigathi. It is not upon you to tell me how I will call you. Kwa hivyo ukisikia nakuita ndugu yangu, sio ati nakuogopa, sio ati nakupenda sana, kwa sababu uko na madharau mingi. Mimi najaribu kukupenda lakini uko na madharau mingi. You don't know what kind of a human being you are. Unadharau mkubwa wako, unadharau wale wengine, unadharau ndugu yako. Sasa wewe, how can be one man be the only right man in the whole world? Usinisukume nianze kutoboa siri. Vile nilijaribu kukusaidia usitoke ofisini lakini ukakataa kunisikiza. Nimekuja kwako siku mingi nikiwa waziri wa usalama na nikakwambia kaa vizuri na rais, kuwa mwaminifu kwake, ndio kesho hata wewe ukuwe mdosi, ukuwe rais wa nchi. Kwa sababu wewe sio Mungu, ndugu yangu. You are not God. Na wacha kunidharau. Mimi nimekuwa mambo mingi, wewe sijui ulitoka wapi ukapitia hapa, na hiyo shortcut ndio imesababisha hii hasara yote. Kujipiga kifua, maringo, sijui utafanya nini. There's nothing you will do. Na mimi nimepigana vita kubwa. Iko siku Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na William Ruto walikuwa na kesi kule Hague. Mzungu alikuwa anataka kuwafunga. Na sikukuona siku hiyo, wewe Rigathi, sikukuona. Mwancho mwarigereria kero tokugenda umutimo moke asengane yo ukwirani aseriburirite maragoba ya bono inche nae no mugusi kolende ngobona tukobeka umugusi yamo asichinga kiechige kyagira mbaro bagusira serikali baro batariko yitaba barahimba ororo abagakamba ororo nabantu bonsi bawatane kurwa chikanisa nabantu bande abange kolengana naye ningo obwenerete kubeka umugusi amo anene muno chinga kichiga siasa egenderete koleta ogwatananekana tomekerengereri kyao kia bene asinchira ere egengencho ochiga ase studio wetira sena mbere asekirore egie TV yao 07 16 11 11 77 07 16 11 1177 toma ekerengereri kyao aiga nyare ko manyanga ningo obwenerete kubeka umugusi amo ase chinga kiechiga korwa na boko bigereria chinsemo chionsi taria samangana ya varai bage siasa okasange kerengereri kyao kero tokoira na tuchikogendera gusoma ujumbe echo inyoranga kionga chinsa ibiricha bono markoba kegenderete nenche Matilda Obaigo to basaguska ningirane na yanda mange. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka emiyomo cy'obusongo nkonya bare ebintu buna bono
mbabwate esukari kurwase che company au obusi bw'ingano amavuta y'ikinyoni kurwase che company au amajani kurwase company lya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo mkonya bali chirangiche company ya Crown asibwigo bakonya amabati kurwase company lya MRM aywale ayechi size au nabwigo ni chirangi au mkonya bali Black Sheets egati bintu binde binge inyura nka mbabwato mukoreri obunge bunabono uyebo bosombi gose transportation mbabwato mukoreri wa forklift asibwigo mukoreri wa which customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyuerange namagacho asafaricom wigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchiwo songo bakere simgwetera seti namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nyota Dry Cleaners niko bagusibya balingana komase cyanga cyao wekerano ngusibya bale chisuti chigown chiduve chicurtains chicarpet ebikoro tukuru babiri by'abana bikabiri by'abantabanene wigo mukuru bale obukoreri wa vacuum cleaning sofa set cleaning asechinga niko bagutuka imiyumu cy'ubusungo nyanjwa anene gitali ya maiso mbabwate bwigo bukoreri bwa pickup na bwigo delivery asamange bakirisime ase namba 0742178765 Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi. Karibu sana nendo mwancho murigirire kira togenderete ne kionga karibu anamuna samangana siasa omo raibuke magia DCP na popota ni kurase kiame kyo muskeriga digashagwa na popota ni bae ni gubono bagenderera ni taro yabo se county ya Nakuru lituko lialero na chinga kecho ni gubono banyale komoche sektetenerete obolindi ime yense ya Kenya ase babore na hobo meuni nigo egenderete gutumekwa gosalia gosegotorana chika kampeni chabo gosemesangirekano yabo ya gesiasa niko bakwa na ega magega yechigali chabo gusagano litukorigoro chingaki balenge ase county yo ya Nakuru nabo gusangana bamenyi kuro chinsemo boigo niko bagendere kubolia serikali nyare kwene kebuna ya nyare kwa aba raibonsi ba gesiasa bosibole bugutara chinsemo elio koralia siasa yabo. And this country now, I want to repeat to tourists and investors, you are not safe in this country anymore. I want to say tourists, you are not safe. Foreigners, you are not safe. Investors, you are not safe. Ambassadors and high commissioners, be careful. This is a country of goons. The Minister for Interior is the chief goon of the country. The PS Internal Security is the chief accounting officer for goonism. He's the one who provides funds for goons. Even tomorrow he is planning mayhem in Homa Bay against the Mwananchi, as Ruto himself is organizing goons in Nakuru. And we want to say William Ruto has ethnicized the command of the National Police Station. Here in Nakuru, all commanders, station commanders, sub-county commanders, the county commander, they are all from one community where Ruto comes from.
And they are the ones who told police to keep off so that we are attacked. So one community is terrorizing Kenyans. And that is why police officers are very unhappy. I heard huyu Murkomen akiambia polisi wale wanasema one term na wale wanaita Ruto Kasongo watafutwa. Murkomen, you'll have to sack 95% of the National Police Service. All police officers are one term. They all want Kasongo to go. So the attack that we got yesterday was very coordinated. The funding of that particular attack was organized by the Member of Parliament for Nakuru West constituency, Mr. Samuel Arama, who was working closely with the governor of this county, Governor Susan Kihika. They are the ones who provided the resources to have these goons, or rather they were the channel in which the resources were getting to the goons, and they were actually very confident because they were aware that the National Police Service will not react. They were very confident because Samuel Arama was speaking to some of the members of our team, not members of parliament, but some of our supporters, and was telling them that you shall not get there. For me to be president, I must get 90% of the votes in Nakuru County. I have every intention to camp here for as long as it takes, working with our leaders to make sure 90% of the presidential vote comes to me. Again, katika viti 12, we have zeroed in, they are 11. 10 is a must. Ile moja ndio tunangangania na watu ya Ruto. But 10 constituencies are ours. Na boigo chinga kiecho bagusanga na bomenye kurose chinsemo ime county yo ya Nakuru muske Rigathi Gachagua nigobono anyara komochia kosere nirumbi yae nigobono banyara komochia umuraivensi ya Kenya muske William Ruto na boigo mukonyo yo muske Kithure Kindiki asukoliga kubagana orogongo rwa Mount Kenya abose bono na baligetie kwaneke buna baikoyo babelire ao na boigo bali bakurase county ya Tharaka Nithi ya Embu na boigo ya Meru basoire ase orogongo ruraro kwe Mount Kenya East engana korengana na Gachagua atevire etachie konyarekana ase orogongo ru. Nikatoa taarifa ya miaka 4 ya Kasongo, nikasema yale yote yamefanya. Ameharibu masomo ya Mwai Kibaki, ameharibu Linda Mama, ameharibu biashara, amepora Kenya, hakuna kitu amefanya. Sasa yeye anaruka, hataki tuongee hiyo maneno, anataka kuleta maneno ya Uhuru Kenyatta. Mimi nakwambia Kasongo, wachana na Rais Uhuru Kenyatta, wachana na Rais Uhuru Kenyatta. Wewe Kasongo, Uhuru Kenyatta hashindani na wewe. Uhuru Kenyatta amestaafu. Uhuru Kenyatta atakuwa kwa debe. Kwa hivyo mimi nauliza hapa Nakuru ni uso wa Kenya. Tuko na majamii wengi. Naomba watu wangu tukae kwa amani na kila jamii. Tukae na Wakalenjin tupendane. Tukae na kila mtu kwa amani kwa sababu sisi zote ni wa Kenya. Tumekubaliana? Nimeona ametuma huyu Soprano. Mnajua Soprano? Ako pale Embu. Ameita wazee wa Embu. Anawapatia pesa wazee. Ati ametumwa na Kasongo. Ati wazee wa Embu wasaidie Kasongo kugawanya mlima. Mimi nilikwambia Kasongo, kugawanya mlima ni kama kukata miti ya mugumo na wembe. Utaumia kidole yako. Mlima naweza gawanyika kweli? Sasa hii mtu natuma agawanye mlima, hata sauti ya kugawanya mlima hana, si ndio? Sasa akienda kugawa mlima ni fire. Mwanzo muligirire homo seneta wa county ya Nairobi oyo na Ndoro Murai asirumbe ya Linda Mwananchi kirale umu wakili nikubono kuro sensemo yae ya mangana yeri chiko bono anyalire komochia serikali yae muske William Ruto sate biluna nonye amagendero kagendete koenekiwa anamuno bwagati bwechipara nabwigo magacho au yengencho imensi ya Kenya nigo agendre abonete kogenda no kugania kwa Bakenya na kubomo no kubwatia budget gusebitoki biri biraroro ase chinga kiecho aiga nigako yakwa no kuro sege karo kya wakili gosegwetera sekia
ikiombe kia Law Society of Kenya LSK ikio kianyara gutwara igikaro kiabo kiengencho ase chinsemo tia rugongo rwa Coast Kenya ano muno ase chinsemo chia Diani. The good engineer should know that as lawyers we aspire for more. Those who have followed my politics know my position is that development must be undertaken in a constitutional context. I have argued that roads and stadia are nice, but the constitutional values of human rights, democracy, freedom, rule of law, equality, and social justice are a higher priority. Everything must be done within the framework of those 6 values. Increasingly, as I move around the country, I hear Kenyans telling me that ours is a software problem and not a hardware problem. Now, Kenya has had 5 presidents. Kenyatta 1 was, what was Kenyatta 1? I don't quite recall, but I hear he did anthropology at the London School of Economics. Moi was a teacher, we all know that, sindio? Kibaki was an economist. Uhuru, I hear, studied political science and economics, although they just call him my sponsor these days. William is a botanist, which, for your information, is my favorite brand of gin. So, I am asking myself, if indeed what Kenyans are telling me is right, that we have a software problem, that we need to retrace our steps back to constitutionalism and the rule of law, that they want a government that respects human rights and human life, and that highways and stadia must be built at cost and in compliance with the rule of law, who better to give the job? Moncho morigereria na bunonda akorere kionga chinsa ibire chabona maragoba kolende kugoboria tobasa gusika kiagera riboririte maragoba yabono unakonyora na tikire gukomanya asengana yoko chamo kumugusi ningobonete koeneke buna umugusi onyarire go chamo ningobonete kobeka umugusi amo kolengana naye mbio muno sana asevali babiri bakulika ujumbe chabugo chiga ase studio animono hwetira ase number 0716 11 11 77 nambera sekerore GTV yao so mutandao ule Facebook na pokoweka nae kirengereri kiao aroro ningo obwenete kobeka omugusi amo ase ebiro ebiga na hoyo igagotanga ni Mr. Duty kutoka Tinga City ni Mungu anafaa kutuweka sisi wakisi pamoja hoyo agotevanga Nyasaye Gideon Oinga kurwanya bitunwa agotebonekene muntu orange orabeke omugusi amo Dr. Fred Okengo Matiangi na boigo korwa magombo agoteba Isaac Bwosinde agoteba yorabeke omugusiamo Fred Matiangi agotebanga ne group yaye na boigo fundi wa radio Joshua Magenche agotebona Matiangi nere obwaterio omugusi araigwe David Mugaka agotebanga nyachae bweka nganonye osireti obugima bwaye agotebana his spirit never died but as of now agotebanga ondete yorabeke omugusiamo asatebiruna the recent okay agotebana sabara ibabo ngoiga abange babo babwato bwinche obonge agoteba oira kurwanya nturago mwamatoke oya agotebana Matiangi arangeri abarai bakira engincho David Sindani na oyega Viki Nyavuto kutoka Nyamache Itumbi agotewa wakisisi rais wakuje pamoja kila mtu anahitaji agotenga anajitakia uongozi kiromontoni ga kweligeria oburai oyega James Akama agotewa mugusine rabueka oreveke amo onye talibo agotewanga nabo ngatitoko nyora kende igionsi sichinga kiechiga oya agotewona okay agotebanga Matiangi not a castle of elders okay agotanga tali abaga kabakura gusi kulende Matiangi agotebanga okay nere oyegata ondieki onsase Ben Momanyi nere orabeke omugusi amo akwandro mwana siasa kurwa ebunge eri ya Nyaribari Masaba na boigo Jason Mosigisi agotebakura gachupa ward agotanga mamugusi agotanga baraba amo ekero mwanya gitinge para ikaranse amo una egesaku kubeka omorembe oyegata kubeka omorembe ninche naye
oyo tebirenga kubeka omurembe ninche naye kurwa Nyakeiri Marani Sambo Village Innocent Omariba agotanga bona iga abaga kabuno ngeri Samu ngeri nabo igomatiangi nabo oboka okay agotanga na oboka ere aranyare gotegerera noyo iga Ken no murugyoye agotebona Matiangi is the one. Okay, na boigoyo iga Jose kurwa Nyaramba agoteba Muske Fred Matiangi na kurwa Sense Moyende noyo iga agotebona mubunge o South Mugirango Muske Silvana Sosoro na boigo igatia bande bali babiri bakolika ujumbe cyabo mbia muno sana nyinasikira ujumbe yao ngosaba okwathira kolende abona onda chigukorera ekiunga chinsa ibiri cyabo no muragoba na ndembia one kyagira kwagendere kuba umwigendo ime ya Getembe TV kurose studio ya kabire twabwaterana na Kevin Ongeri kurukwa Matilda obaigwa agendera gutwara Ejumamosi entoerero. Nyota Dry Cleaners niko bagusibya balingana kubase cyanga cyao wekerano ngusibya bare ekisuti kigown kiduve kicurtains kicarpet ebikoro tukurwa biri by'abana wikabiri by'abantabanene wigo mukuru bare obukoreri wa vacuum cleaning sofa set cleaning asechinga niko bagutuka imiyumu cy'ubusungo nyanjwa hanene gitali ya maiso mbabwate bwigo bukoreri bwa pick up na bwigo delivery asamange bakirisime ase namba 0742178765 Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka imiyomo cy'obusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwa Seche Company ao obusi bw'ingano amavuta y'icingeni kurwa Seche Company ao amajani kurwa Seche Company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwa Seche Company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale black sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbabwato bukoreri obuye bunabono uyebo bosombi gose transportation mbabwato bukoreri bwa forklift asibego bukoreri bwa which customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agerera rero bwikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyerange namagacho asafaricom wigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yo mu cyobosongo bakere simbwe transfer number cyabo 0111 161